Haka step jong ka arpu sao tarik leber ar hajar arpun reu ka kenhun kinongnya taksi na kesenjuk kinongnya taksi sor bat kapsor lembar kajing dan lang ki Police Enforcement Wing ka Khasi Hills Autonomous District Council kala penong ye kajing khenra labor license ka basendat ye kinongnya kali kamai ki bar jela ha ki benta ka than ranja bat kumju ha ki benta jong ka than na palang Haga jingkhenra kesenjuk kalayo banbat yaki bar jela ki bakamai klem da don ya ki labor license. Haba pentip syikilar patai kubor uba pensuk Yuroi Assistant General Secretary ula penpau ke jing kia halor ke jingbam shim kia ke isi barim balaya lam da ke NPP da ka bauong bawat UEM barim ru don jingtip AA halor kani. Nalor kata ula ong ru babun ki trai jela ki ai kamai yaki bar jela ha ka ba ula kentu yaki bagi de ban penslur ban ai yaki kali syaki trai jela kenang ba kan penmentoy yaki trai jela. अभी सर रेनो फेल हो गया होगा सर हम क्योंकि घर अभी घर से आ रेनो फेल हो गया खत्म हो गया फोन नंबर 1 में खत्म हो गया आपका ना यस सर 7474 1715 कौन का नाम क्यों आपका मलिक काला भी खासी कौन का नाम खासी है ना तुमने पता नंबर देता है आपको तो फोन करो मुझे दिया नाम ट्राई खासी Try dikasih. Tok nomor kali tok. Ayo bentar. Lu try kasih anyak bentar. Labor license, Mas. Labor license nih. Labor license nih. Kita sar ko dikau. Buhat pun di try nomor. लेबर लाइसेंस जो Bak sar sar. ये तो ड्राइविंग लाइसेंस है लेबर लाइसेंस घर पे रखा है हाँ? घर में रखा है घर में क्यों रखा क्यों कर रखा? क्यों कर रखा? किसी किसी को है घर है में कौन है कोई घर में नहीं हमें पापा घर में पापा है घर में चाबी मेरा पास है ना तुमका कब रिन्यू कब बनाया लेबर लाइसेंस हाँ? लेबर लाइसेंस कब बनाया लेबर लाइसेंस मेरा 7-8 महीना हो रहा है हाँ? 7-8 महीना हो रहा है पक्का सर है ना हाँ। कभी रिन्यू करिए सर वो देखने का चीज़ है सर देखने का चीज़ है तो ट्राई kasih ini ini yang besar Phone number mana tu? Kani ka jumpa kani ka jingkan la kan PCR dak sini. di mata kasih nak kalian ka KHDC bila penbaik penolong ini kerja kerja labor license nama di driver tu di bom di kasih di angkat kerja terilang keseran cumi kesenjuk di nyak taksi sama kapsa di ngilame taksi ngilayo pandai hanya ranja cumi buat kini kelapalang ini Te philap matai ai ka jinglap jong phi ha be dei kani ka jingkan tu philap ne me kita ki pamdan ya kata ka labor license na la ki wi pat. di kerja kerja cumi taksi ngilalap ba kumba arpo tuli ai kali yang taksi ngilalap nomor ba kemudian ya labor license buat kibul adan ru kani tu itu haduk mentak masih senam asnam empat ini tapi kani kami kasihan ke Manungkong dengan itu itu mau ba yang pelong ini kerja kerja labor license nak lihat kerja kesenjuk buat ka KHDC ini kan pun mau pi menu sistem arja arbusaru hak tu ke isi ke berim ke Napo District Council buat KHDC ngilai bukan kerap dan pelong kerja kerja ini ki labor license te ke hak tu kasih dak jentri stom jong ini enforcement nakap angi ki nanggalam jong kesenjuk ngilai bukan kerja ko masih pasan potuli ki kali bagi rebar kim dan kata labor license jadi rebar barjala ngilap dong di bom di kasih mo tenri ke ikbo pun syayong ke pun lengo ai kalau matang hadian ars ngilai sini gitu jur rebar kilami yang sesurat kilara tam tatak kencar resit ki om palayo ada district council ti hadian ke ibu din ka jungi ke masih balai hadian ni pun ngilai yo pun keren bak yam hatu kapor bom di mentak ke isi gorem
Kaya ka pelengok buat pun sayang syuk pun susi ni kalau mana kalian yang umyo kata ka updates napo ka enforcement. Di kapan pau siapa kemudian siya kajing simkhian kali kita sebut sel tu kapur. Tak benar nak takada ba harin juga tu kajing kanra kat ni panai ta jenon sistem tam bila sangi namang istu aku tu kapur kamen to kara. Kasyong ta kajing sabai. Tindak lagi nak sekonsel tu kapur WM juga sekonsel kim simkhia. Ti ha kabini bukan ka isi patamai mason isi patamai buat ni nak kalian kajing kaseng bila ben kendo UCM iba Winston Tonilendo tang sini kendo jong bani bagi lagi kajing simkhia kajong i nilai uplong yang dikasih kerak nih segi mentah, bang siapa kajing kerak nih segi mentah kalau kajing jom, di buat kayak bang susi kalau ba kebenaran kalau ba nak kalian gini di kelajat, kiba ada nih kan nih kalau license tu, kim sim kia ban renew nomor boleh kada sekonsel ketolot pola, di kibenet kampen long musuh orang kampen nak kibenet lajong, di ban petrikam, di kebar kalau bang susi kalau ba new iba nilap ba takas nih, bagi try kali kasih ki anya kira berkat. Bahkan ni kalau kubuk kami sih ceki mengenai IP, haduk kat nung ni kerdu dari partai taksi jong dengan itu IP. Sibon ki kena jong kinong nya taksi jong ki bom dan kam dan jam. Teng trial dia no kali. Kiap song yang. Ande pun bani kan kam ke jong ki kena ke jong lah. Pasif no du bar jala. Kan ka pen susi ini pi. Teh bade begini ki bamdan ni kini ki labor license ai hatun nak kalian kaseng bade pendang yai. Buat dia ni ai am ki nang ba kinum kumba pia lihat nak kang banyak saya ki dashboard kapag kemalak banyak ni kita. Ada kalian kajungi mentan, nalor nak kalian ka enforcement landuk dong iki kerteng, jong try kali ke kerteng jong driver, phone number jong try kali jong driver, dan nak kalian kajungi keseng landuk dong, bangin buat dia. Dekat bakin padan ni kimpa renew ke labor license kajung ki kimbet banyak dia surok. Balarnya kali ni sesim senjata teng e. Bam dan labor license hiru te dalil kimbet hiru ban mi surok. Kita akan turun kita try kali kita harap dan lagi diprakasi iba ai kini kelajat banyak di habakim dan labor license kim dai ban ai kali juga banyak to kini ki barjala ki kerapim takasi ki bun jong la jong ki bun sunya jong ki kibun ki sunya apa mut babun de jong kasi kibun kita harap ban kasir kan